Достор, бүгін аптеканы тартып салып қояйыншы. Барлы аптека дейді. Аптека бірінші этажда, машинені үшінші этаж болып қойдым. Қазір аптеканы тартып. Бұл сумкалар көрдіңдер ме? Тиге аябай удобный да. Обычный магазинге барғанда қарып қалған чалдарға сүйреп алышады. Көрдіңдер ме сумочкаларды? Аябай удобный продукты алып, рюкзак молодойларға, бұл болса уже пожилойларға да. Аптеканы алып көргесейін. Бұяқта не екен? Бұяқта түрлі бранды кошелек, сағаттар, ремчиктер, шоколадтар. Бұяқта сурет шығарып жатады, көрдіңдер ме? Фотография бар ба, өзлері флешканы салып түрлі сурет шығарып жатады. Так, аптека. Аптека. Аяқта бүт бар сатылатын аптекада. Аз кіріп барын көргөз аптеканы. Бұяқта PlayStation ойыншықтарын қойып тұрады. Nintendo. Мартта қыстардан Хинамацури деп қойды, ондай майрам болады. Шындай выставка болады да, бүт бар японецтер бүт үйлеріне қойып шығышады. Ай, красивый болып көрінер ғой. Ондай Хинамацури дейді, қыстардың майрам праздник. Император мен императрицалардың немесі. Так, ладно. Анан байке велосипедтер қанша дейсіңер, мына ке? $1040 екен. $1050 мына ке. Ондай батарейкасымен жүрген велосипедтер көрінеді. Корзинасымен яқта аккумуляторы 26 размер. Бұл болсы, бұл дағы 26 размер. Налог кететті бұға дағы. $1150. $1150 28 цент болады. Так, аптека. Так, аптека бұл деген емелер. Напитоктар энергетик деп қойды, мұн барыч, мұнда түрлі. Бұл болсы женщинеден жасалған энергетиктер. Мұнда қарағыч, корень женщины деп жазып тұрады. Всего лишь $10. Постоянно ішкерек чайлар бар екен, сладости де ана витаминдер бар. Витамин байке, витамин көз, витамин мына көздің витамини. Бұл емені біреу бері деп қойды, қарағат. Көрді? Идеясты. Қанша күнгі екен? 30 күнгі, күніге 2 нечеткесін, ертеңнен кешін 180 грамм дейді. Ошонда $13 болды. Жоқ, $14 болды. Бұл коллаген деп қойды. Коллаген женский полға екен, аялдарға жылтырап, кожасы свежий болып тұрады кемірден, ұрғой болды. Бұл не екен? Қойымзай деп қойды, білесіңіз де? Қойымзай. Так, бұл деген қойымзай 90 күнгі $23. Так, витамин С, бұл любой чарчағанда, мысалғанда витамин С 90 күндіктер дүтші. Так, $66.80. Тұрау. Так, бұна ке чөптер премиум. Сицулин бе, не деп қойды, 90 күнгі. Бұл осы некен, рыбы жир дейді, EPA дейді, көрінер. Тоже 30 күнгі $10.
Так, дагы эмне бар экен? Эми баш айланат бияктачы. Темир бар экен. Роял зери бар экен, марч витамин бар экен. Прополис бар экен даже. Прополис дейт. 60 күнгө дейт. $16. Коллаген, брюбери, коллаген, витамин Е. Мына макка деп коет, мону бүт бар ичет да, макка деп. Тиги коронадан кийин ушул укрепляет иммунитет. 90 күндүк экен. Макка деп. Бул деген $48. Бул кетси, темир. Тоже 90 күнгө $18. Так, буну ичкиңер келбесе, мындай чайлар бар, көрдүңөрбү? Чай, добавкалар. Коллагендер мондай көрүнөт, добавкалар. Эмне гана жок, конфеттер окшоп эле чыгарып коюптур ай. Чай менен аралаштырып, түрлүү чайлар. Кара чай, көк чай, эме чай. Деп, бияқта болсо калорий лимитто деп экен. Күнүгө ичсеңер, организмиңер сонунда жылдап өлөт, карабачы. Бул болсо көзгө тиги менкин деп кой, жана карагаттын эмеси. Бул аялдарга коллаген. Так, 30 пакет бар экен, $35. Деп анан эме давлениянкы 30 күнгө $16.20. Бул болсо бир күн 4 жол ич керек дейт. Бул сапото дейт, тоже чүйүнөн дейт, тиги карып калганда уже ушуларды ич керек экен дейт. Ну и в основном бит эле эме дине деп, тиги рыбы жир, акуланын майлары дейт. 90 күнгө экен $55. Деп, бул аптекабы, бул деген БАДы деп коет да, мынакей БАДы. Булар силерде бар болуш керек, витаминдер. Асахич витамин натуральный деп коет буларды. Мына макка, көргөстүн, кетси, марчин, минерал, рыбы жир. Силерде, по-моему, моунда болуш керек да? Мына банкада моунда болуш керек силерде, натуральный марчи витаминдер деп. Бул марчи витамин 100 таблеткан $21 экен. Так, бул болсо напитоктор зери деп коет, тиги эме окшоп, эме киселге окшогон эмелер. Напитоктор көрүнөбү? Мындай пакеттин ичинде бар экен. Чай сыяктуу болуп ичилет. Бияқта зубной. Зубнойдун азыр паста нурну мына могу менен да чакап коет, оозду өлө болуп калат да. Листери силерде бар болуш керек, немецкий. Ну, обычный пасталар, эң сонун пасталар мына могу бар да. Отбеливающий паста. Мынакей карагылачы. Протекто деп. $77, 68 цент. Бул немецкий силерде бар болуш керек, аксес деп коет, бул тиги аябай. Десналар ооруганда, анан кан чыкканда, тилиңди тиштеп алганда ошолар сонун өлө да. Бул ментол менен, бул без ментола, кул деп коет. Ошондо $14 экен. Паста көп. Бияк деген тоже витамин БАДы, Макс. Эми бул тиги эркектерге булачы, тиги Виагра окшогон эмелер да. Напитоктор. Бул көзгө. В основном көз, желудок, мынакей чай деген, тиги жиро деп коет. Жиро, эмне деп коет. Мээң айланат бияктачы.
кол чаптаган эмелер. Тиги градусниктер бүт. Башка чаптаган температура болгон балдарга бул тиги колун кесип алганда изолента чаптаган. Бул эме экен. Бул коленка маленькаларга эме тиги резинкалар тиги эме деп коет. Защитный эме деп коет. Бул ошо пластырлар. Белиң ооруганда, далың ооруганда бүт пластырлар бар экен. Мынакей бүт пластырлар, анан тиги жели деп коет эмеси. Балдыраган бир эме киселге окшогондор бар. Мынакей могулар шыбайт. Тоже жидкий. $13 бул. Деп анан дары. Самый эме болеутоляющий. Өлө сонунда могу роксонин деп коет. Бул сильный, слабый деп коет. Бул эң сонунда. И этот аспириндер жанакы эме бафарин деп коет. Кыргызча, орусча эмне деп коечу тиги башы анальгинден да сильный да. Анальгинге окшошуп кетет, но анальгинден да сильный кетет. Андан беш-бетер дагы бар могуларчы, про деп. Пиел, тамактык, нодо, казе деп азыр корона болуп ооруганда деген бензоброк деген дары бар, азыр көргөсөң мынакей могулар. Мына корона болгондо мына могул дарын ичкен да. Мынакей могул корона болгон дейт. Тамак, жөтөлү, мурдуң бүтүп, анан температура. Ушул деген 24 эме таблеткан $21. Өлө сон корона болгондо ушу менен кишилер бүт Японияда бүт ушу менен сакталып, азыр Корея, Кытайдын туристтери келип бүт барынычтары скупайт, алып кетип атышат. Анан тиги вирус деген тиги эме горлодан кирет да, тамак менен. Ошого мынакей моундай эмелер, моунда алып кетип атышат. Угай деп коет. Көрдүңөрбү, монтип тиги горлону полоскать этип турсаң деген бир да вирус кирбейт да. Потому что горлодан вирус легкие кирип кетсе, все, өлдүңөр. Тиги корона болуп, элдин баары ошо эме болуп атпады. Легкилерден өлүп атышпады. Азыр мына ушул Японияда ушулар 100% да, подделка жок. Анан силерге кандай дарыларды алып барып атат, мен билбейм да. Мына могу чисто японский мына могу. Анан бул болсо тиги БАД деп коет. От всего, блин. Колагыңдыкы, мурдуңдуку, семиргендики. Чиркин да бүт, эмне гана жок. Бүт бар бияктачы, бияка бир жериң ооруса эле чукап келди. Мынакей тиги мука деп ичиңе эме көпсө мындан алып ичесиң. Мука деп. Ичиң көп атса гаста тен деп коет, мынакей моундайдан алып ичесиң. Мына буларды жеп алып. Бүт иштики. Яктык болсо колдуку. А жок, бул жүрөктүкү мынакей. Мына могул өлө сонунда жүрөк ооруганда любой эме кыйналып, рези болгондо, бирдеме болгондо ушу чүйшүн деп коет, ушул тиги женьшен менен чөптөр менен жасалган эме. Бир топ эле кымбат келет булчу. 60 таблеткаң $40. Мынакей мындай эмеси да бар, таблетка мындай капсула мындай. Буну деген так тоже 30 экен, көрдүңөрбү? Бул жакта 30 $43. Андан көрүп муну алган жакшы да 60-ты, мындай кичке томолок насвайга окшош болот. Анан тиги белиңер ооруганда мынакей могу ракур деп, ой өлө сонунда бул $9. Мынакей бел ооруганда шуну ичет да. Бет бул отбеливающий хватит тиги эме женский полго отбеливает, бетиңер жылтырап агарып турат. Мынакей отбеливающий кремдер снаружи. Бул ич өткөндө, ич отравление болгондо ушуну алып ичет. Так, дагы кайсындайлар бар? Так, бул эмне экен? Каюми, кулак. Бул мейт неме, глазной капельдер.
глазной капеллер. Так, ну ладно. Тарттым, бұл маскалар, маска бізде мода, прям қандай ғана маска жоқ. Қара десең, зеленый десең, розовый десең, желтый десең, қазір масканың модасы бұлар. 15 мартта, если масканы отменят, мынакей бүт маска. Құдай біледі, бұлар чечпейді болуш керек. Мен ғой чечем, чечпей қойыш мүмкін деймін да. Бияқ уже канцелярский товар кіріп кеттік, ручка, беттер, немелер. Аптекадан шығып кеттік, мол. Бияқтан екен, бияқта еме, памперсы деп қой, для этих. Для пожилых көрдіңдер ғой? Басалып алған, сілер сұрап атпайсыңдар ғой? Бабушка еме, туалет қарау деп. Бабушка памперс киет. Сілерде еме, балдарын мүштетпеген өзі памперс киіп, өзі памперс шешет көрдіңдер ғой? Бұл мужской, бұл женский. Мына моңында даяр да, чистый 100% японский. Мына бияқта емесі бар. Андай көрдіңдер ғой? Киіп алышады. Түрлі памперстер бар бияқта. На любой вкус, на любой цвет дегендей. Ондай памперс кишет көрдіңдер ғой? Нормальный елесілерші. Здесь жазып тұрады. Ауырған, баспағандарға деп. Көрдіңдер ғой? Қарғанда кішілер басалып алады ғой, сонда памперс менен етіп. Алып кетті. Бұл женский еме. Бұны білесің мен. Көргөспелі ғой, нато байкелер жиндері келеді. Инсан жөн сүйлөчү, тигин сүйлөчү, мін сүйлөчү. Көргөспелі ғой, мынакей. Мына мол памперстер, мына моңдай деп қойды. Соны прям түп жұмшақ бияқтым. Аллергия болбайсың да. Бүт 100% не помню. Бинокль деп бір айтты, бинокль. Бұл детский бинокльдер. Кички бинокльдер. Очкилер. Пожилойларға +1, +3 чейін. Так, ну ладно, кеттік. Бүгін ютубқа салып қойма. Жүріп көре берді. Қаралатшы. Чаштың краскалары. Не ғана жоқ. Бұл маскалар, бетке шығаған маскалар. Чиркен ай бұл. Қаратшы, соның маскаларын. Митіп алып шығасы болады, açık пользоваться. Маска бит аялдарға болады. Косметика кіріп кеттік. Кеттік, ладно, косметика. Так, мынакей. Кіргенде уже апрельде Новый год ема, учебный год басталады. Уже митіп дәрді атшыды. Папа, мама, қызы менен. Моғылар памперс киішеді да, сол кішілерге памперс удобный да. Тұрып отырғанда қиын да. Балаларға велосипед алып беріш керек. Теге пылесос алыш керек, төшек алыш керек, потому что студент болса жаңсыз жашайды да. Уже готовый көрдің, комплект болып. Так, ладно, кеттік. Всем пока.